1992 omoti party MPP foko omo project say in Dubai nti omo na omo bo nti un say apakofo ne Bush na omo bo Bush ni nipa ne Donald Trump omo say Republican for na na apa rolling so the one ne bo pa ne Clinton so no omkrofo ne sa Democrat the American omo lose so what I say the Senate Democrat lose no sa na a friend say NDC so be lose so make a choice Mahama be ba president ma je say enye ne kre asofo ne nka ne kre nche no akonya de nyagopon de ama no ma mon kan kire Bawumia my name is Prophet William Jima and they be osrim ya pin o rise be president na abo wato monko ye bone amamu okoso kama but obe ya ma nipa nyina na nso mani aden be bo wato e bolima ato ntimi ansore ne first year mu mama so be president e bono to ne first year mu mama ntimi anko second term sa den be bo Bawumia to obe president de nyankopon de ama no obi ani obetimi ade afi no nsem e friend Prophet William Jima de nyankopon na me so maka nyina bam we nso be bam obe president be bam de to aso no so se Bawumia ntu ana mama ma ye ntimi ankere ne ma bi so ya no fe so wa so for etiga na obe nse breaking news na say e ade pempem nipa bi a ogina soro no be president pe na ade na bowato nti o top on ma untimi nkotu te so ba na e ne ma bi di ma no anya say etiga na sa Prophet William Jima kan na Bawumia nkwanko na ade na abam nti wa hwe me wa oben no mo ben papa na mo nka ne kran fan che no mo hwe videos ba mo nka nche papa no ewrada ka che me say de e koso anyame na me so aya kan for all these years no 5-6 years no mo nka nche papa no papa na nim de e ka na mo de papa na nam krofo bi so nchen bibi beto papa no bibi beto papa a friend say Bawumia be president den nsaka bibi be bona to nti so oba na etimi tu sa de na ona ma ya me be na fim America abato no abawiye ekwawiye no na afeni ekeka kwidi hu se Donald Trump ena afa aba no Ghana so ye kwakoto abanyame yadoma 7 December na se ya sha Ghana eni America abato no ya na ebo ho pa fi se Trump amanyoko na wowo mu no eno no ejina ha Ghana ha de ba ha na se ni mie no nyina eye osono ena bibia e maame no so gina no kwakwakom ye se eye NDC fo enso ede no enu nti se eye na Trump ba pen na wokọ na America fo asan koto abade ma na mana asan aba no oba Ghana ha NDC fo no ebo se ye pa kire se we de enso beta ifranopa ni esi America no abi na eba besi wo Ghana ha kire se ye mampinda da John Dramani Mahama Ghana fo ne to aba ne yi ni ma ne koye sese nsane esi America no e kire se Ghana ha na bara ye san kwakoto no ye papa John Dramani Mahama na ebesan aba befa aba no edifo bebe so ahye nkom e de ama ise Bawumia na befa aba no Prophet Jima eye nipa ba ko a ne nkom hye kan yie pa no so ne nkom hye ba bonse no na wo kire se ye mampani Dr. Mahama Bawumia na obefa aba ne mampani abedi echi ne akwakosi wa America yi ya Donald Trump aba befa yi ye de ba Ghana ha ebetimi asi sabe ya yakwakotu ne wo kan ye no ebedane ama NDC na aba befa aba no anampo sen na etie saa ne wo kana no wo kan ana sese ne mekan no ebetimi adane nte busu aka me ho ne ma Prophet Jima akwa aba o papa show me Johnson yo papa we de aba no America fo akasa yeah Trump afa aba no yeah NDC fo bosi wo mo kire se Trump afa de ne wo mo da wo mada sankofa ene be sense wo Ghana ha uyo bi abehye nkom kire se bampanya be de chi Dr. Mahama Bawumia ene be fa aba no wo hwe ne esi America ya sankofa sanba mu a ene Ghana de no ne wo kan no e hwa na wo gina amba choma na ase ya mekan na wa na me gina okay ensesan bi enu eba Ghana no MPP be sa to aso Bawumia be di omanenim ede ne be si akonya so on 7 January 2025 okay NDC for Beko court omesa beko omega sa mo boycott omo nko parliament say you see your friends say papa Bawumia na so moko independent na omo nko obi omo nko we ni ceremony na say omo nko ceremony ni be because we so moko court come for say dey see America no eno na be so ya Donald Trump will lose 2020 election okay intine ba oba ni we ba Mahama lose 2016 and about 2020 lose we and about 20 found and compare no say mampinda da Mahama no we the third time award the third time and Trump so lose in the first time Albany into all the compare ye and two don't friends are about Donald Trump and the party no on my son so a friend say Osno that's elephant 1992 omoti party MPP foko on project say in Dubai into omo no omo bo
nti you say apa kofo ne Bush na omobo okay Bush ni nipa ne Donald Trump o me say Republican for no ana ya apa Rollins so de ono ne bopa ne Clinton so no omkrofo ne sa Democrat no they make an omo lucy so what I say the Senate Democrat lose no sa na a friend say and this in be lose so make a choice Mahama be president ma just anya ne kre aso for na kan kre nche no papa president ye man peni Mahama enya asofo bebre akudamfo a ma meti dem ya frame prophet Ulanjima okay de nyankopon aka chema chairman ten na make a chairman ama ntimi ye president and fa Mahama to Donald Trump anya obi anya represent but Donald Trump come ben urade kakra san Mahama nyame ma me hu sa ne ma nyina hia apartamos hia apartamos 2000 lucia to 204 lucia 282 lucia en fa no ko e urade ma me hu de course atamas urade o ma me hu papa na kan Bible papa na bon pai o kan Bible o generate servade mo urade boano adwuma ya pa kofo ye 208 no obi anim so omeko first one na ekufo do lady second one na atamos abepa ho ya ko time na friends atamos de ka ko 43000 difference about the president atamos do rade mama do rade atamos kasa ofom atamos udin MPP NDC obi apenasam mama udin NDC bebre na apenasam ne kasa anya hwede na okeka de di atam kyereme 2000 204 28 kyereme bi atamos di obi atam wendi kufu atam wendi a friends kufu ado atam but Mahama edidi matiami do atam in the year 2020 election because papa no kan friends bus asem stop it and then so aka yan kasasa oye pen mu what na konya so pen as president makasa enye kama hwese na okan hwe wunu akuma Bawumia de okekan wendi watam ma kire so ya mature nyame check sa na mani nyina and two ma bebie ni ma mu odeba wo share the policies that yeah, Donald Trump, I did about America for some movement. America will be great again. Now, showing them all the Guaquem. Now, share about Mahama, then all the Guaquem. And I was saying this for MP before I were adversary friends and go conquering it. Or Sabbath Barber saying, I did be a share sanking it into and go. And I upon him dear from. There are people in NDC or new dear also, of course, Pugabra, a friend saying Joshua Labi, Gusitano, as Western Mensa, one him dear, as some Mama be brave. I don't understand this in pain for no to me a campaign. So also what friends are calling back, what their friends or manifest are called Ton their watch run out to me ton. I've read also friends saying more NPP form compare infrastructure and young BD. Now we are talking about the economy. Stop it. Come on. Papa, Okasan, what should I say? America presidency our fee, Donald Trump. Nakuma being a radekakra, a chairman Pinda John Dramani Mahama. I think so can policy asem. Say ye share obi anakuma ben erade famua ye hu say ye man penin John Dramani Mahama one anya no kra two papa onu na ato nsa fa me sofo masa me odifo me hu akire ti de me kan enzi asofo na papa ne to nsa de from na enye san ye kire se odonyame nti na odi sa adwuma no masa na okay ma ye ka so bi anya so go tan so dem o okay. Dabi benya sanete. Atamasu ya ma wahu. Atamasu uni Ghana. Wahu desi. Hwede wiemu ye. Utim se nyame bani. Obi ahu ye. Atamasu ma pipifu so. Ha so bi uma se bi o opponent so. Obi papa edi. Obi anya bibi ma. Obi aka papa fa papa no. Odo Ewrade ma me hu ne ma bi. Ofa Bible no kan. No akoto no obon pa. Ewrade ma hu sa ma ho. Yan kind of French. When Sasha Fini Papa, and when Sasha Fini boss at Tamaso. Okay. Shatamas can sound so do Biatem. Okasa, who president, first gentleman de la non in Segunechi, Sana Ujafu, who General Diatam, then Casasa, Yanko Lampo Casasa. Yama checkers on your money now. I don't know, Nipa be Brenner Bass as so. I don't know, Pomega say, I'll farm my servant David. I didn't hear. And I asked David Akobo Germana, but Yanko Pon Shakumano. On catch someone so the ocean was mamma Shakuman. I'll command Nango Ponche. Into my got time, seminars or God, and just who will be heaven. And then Nina Ed Dane say Ebia or Trena Junim when you say a hunter and as a hombrase needing Alpha. Oh, at I must be a president 1, 2, 3, or jump for president for 1, 2, 3, 2002 or 4, 280. So now I'm saying break also, but I want so that be
Obi ka sem nya bote chiechi mu. On pass as na pa chiechi me to abama no. Na o kasa sa nsem yo na mentimi nka obrofo mentimi nka otwem. Enye sa e bibifo yetete ente sa obrofo no motimi yusu omo left enye sa. Yenye sa African yusu ye left enye sa. Yantete sa. Ndu o yes na ma na emfa kwam. Because so policy fa won sem ne kwa bonten. Ton sem no. Ada na mama ntimi ton ne nsem. Papa policy no ebi ni say ye hwe NDC policy odi aba ba ko 24-hour economy. Ma no de nka. Ebi ye poultry farm so be hwe ase kakra. 24 na nka. No man papa say no get ya say emom nka sa asem no. Na o chiechi, o so chiechi mu kura na de asem wo ba. Samu Jemfi Samu Jemfi minua kuma Samu Jemfi communication asem wo bia nka 24 hour. O chiechi ma de nsem wo ba. Policy a o chiechi ma de nsem ba. Ebi nso a national apprenticeship program am say wo pese wo kosua nsa no dwuma because who say no nsa no dwuma na de wiase no eko wo kita nsa no dwuma wa wi international apprenticeship program and this ni we nim nyina aye policy a NDC for edeba ana ontimi ton ana odi atem ana onton eno o policy papa ton o policy papa ton abedu odi atem friends mo aye say ehun hia esa na be papa no ni aye bi ade na papa aye say do getia entimi go round fifi go te entimi go round ene panfo entimi go round e cosme gram entimi go round in the year 28 hwese na panfo we na ma na we na ma uhu ogana say na NDC o message 2008 okay say ba one time premium e be ba na se for atamos ni ma bu akwan mu e ton krofo we de ontimi church hwe mu ntano ntese friends say economy na say ntimi ba da bi den na ode ba mama oko train free 8 years no nti wantimi anda so da bia sam de sad we ba ma wantimi wini troto anytime bia me bi ma no make say troto na me de nyame aka kire me troto wantimi ya president 7 December e don omeko court omelusu mama belusu mama has been rejected wantimi ya president Papa wasama wo ka se ontimi nye president ebrebe du ya difo bi kan asasem no e wo Ghana ha mama difo na san kire se nyame asesa na adwene wo no mama o aza o ya anyes kasem ana sa no is kasem mes kasem papa wo kire se aba na be court NDC fo ntie mo asom de be court omo hwe de koso economy na asempo a because aba na ye to sesema omo ma nkrofo ska omo ma ko 16 regions no obawa tie so nkrofo bi de reset bi de aba so bi de aba pools bi de aba se ni nyina favor NDC ni nyina anti ama ye Mahama de campaign ya so timi ye no timi ye nsema so timi kan na ekofom no ontimi nka nti ano je se ye de be ba se bia we win 13 regions nti no dabi okay papa eba ne se aba ne sign court a ebetimi aba se ye be call run of beam ye be sa court aba ye ma me na declare we declare so president o court akwede court na court sa de ma me na kan na be o se to unu se 2012 e court o se 2024 repetition be sa ba okay e be sa me se nkro 4 year campaign o Mahama echi ono NDC for papa na friend say no get no wa boy na friend okudweta abrakwa no ya tiga na obi on de bisi se bibia nsi a na yenwu a ya tiga na ebe okudweta abrakwa ebe on papa say no get ya papa okudweta abrakwa obeye den me say ya tiga na ebe ngrofo ya campaign Mahama echi no me so ni message ente betima ba so okudweta abrakwa wo ye mampeni Mahama so time wa twema yan so na eba okay so jo okoye tabra kwa fi voter region e say den get yan so siwo no ma lenke no mo pin e komani na so moyi Mahama na sinchen so ye we lusu ye US sinchen wa ha party no NDC for cry share baby kra na Mahama akokra o mese gro no for we see a time we gina 4 times we lusu 3 wa mo party no o mo bi koya miansa na nke bianka etimi gbowra mu papa ono na ma obi ankwa na obi na ama so be bo onfo ba ono no de ni influence aka ne baako ono aso se 4 years untimi fa anya hwe nti ade na ontwen na ma obi kwan na nko ontimi nko Mahama ni ideas na ba be wiase edu ba mnya nim die mu do nyame hwe sa na ma na nyina o man Ghana o man a nyame akoma eda so o man so nti ba be wiase edu sese
o no do bi ba o check sa na mani nyina on fo obi akeke so mbedi ne manu ebi so kyerɛ sɛ Ghana na ɛwɔ no MPP amanyo MPP amanyoko no ɛna ɛte so ɛna ɔman ni mu ayɛ den ɛna ade akyi ade sɛ nneɛma to ana yɛ tum nneɛma kwa na ɛkɔ soro Bawumia ka ho bi ɛna ya bedu baabi ayɛ dui Bawumia is not a president obi anto abama Bawumia can advise his boss papa yemfa na be na befa then abe we can't do anything but ade akyi na betra so as a president dia wotimi so betimi afa nti a vice president I won't to know baabi a decision if you president I don't can't find out won't me can show wotimi fundament here say I say no irete now you say na wan here me na me be ma oba no be din nti president vice nti be din nsa ana be hu do on so betimi ayede abo man na say ne e so ne ntimi fa so bo embo ba o me awaka ba amanyoko no a ama o man na ba be do say no ntimi na professor kan say me ada no onye da bi oni da to me no na papa we be ka say woni sa to me na o kan ye den o da be say o kan the next government na be ba no na say mu mo bona me to me say me say na person me okay do journalist one say mo nim be no for mo so den so mo nte politics as so den say ada na onye ni sisi a ya to aban we abo say media houses me bre na ngrofo nhwe bi sa media general sa TV3 for many megu as Captain Smart ya to aban we on ten nkan bi nipa bebre me pese me bobom din awani megu as okay ba onya de ma akosoro ba for ma is a president elect nyakopon atwusu so on be president obi anu a ense bi anu sofo bi anu omo froso aso person mo ya twima pa no ba omo ya enyi de nyame esra no no esra no de nyame atwusu no anti sa sofo na mani begu ase Mahama de ontimi ya president bi wa high NDC party no ansa ko makwan ni na down for a friend good like Jonathan or Nigeria so no so no call one term other na Jonathan uncle also the people of Nigeria have rejected me my brother don't go and I call 2020 no lusu ye no asa ko bi papa abraya mampeni a wote su na do danko akufuado all beba no yenya difo bi se ya ma ne ka se onu na nyame di aba oman na ma no onu na ba bi di president bibia ntimi nsi ne kwan obedi president a oman ni mu be yemre enwem mu bego oman ni mu bejo asumdwe beba ahoto beba ampa oba bedi su obedi su amanfo no so e kire se oman ni mu nyo saaye asumdwe ma saaye yeda de na nso mafo botom no asumdwe eni ho sese wo kire se ye mampeni abede kire Dr. Muhammad Bawumia ono ena nyame de na eba papa se wode ne ba Ghana ebejo Ghana ebeye mre sikasem ebekọ n'animu ana Yankopon ade papa ne ba se papa bebre wa papa ne be but esa papa ne nya asofo MPP program omo wo mu sisia ne asofo na omo start ye no omo ani anko bebre so ndi obi on motimi bo mpa ma party na no say aban no for be about 2 hours every day ndi a party ni saba or twice about 2 years 3 years obi anka hwenche no mo jai nti me de ma ho den ba we de na ho den ba sa nkakra na fe yo be bia na fe be so ni pani hwekufado no first time no 4 years from 2016 to 2020 person be bia kufado be ko bia na nkrofo e boje ne so owura 2020 wura 2021 mu no on tin ani hwa sofo no won so akọ ba bi krampa na ayese akwakọ e de ho nti ba onwen hwe bibi mfi akufado na enim no be president a the form di na chi no on maintain side for no pe bi nka no mo mpa enter na chi enwa no anyasa obe ya de kra efe krampa obi mpo nso ba bibi efe obetima ba ba mu krum kwan abesi hospital bo hu mpo sa ba bibi okromo asofo na bo mpa bi eniama ani so ede nya pon de ho don so wura nkofo mu mani papa wasem na tu yo mu sin nchen ya no na ofe so makoy na be man nkofo hu mama to aba mama ya eno na ma MPP nema mo eya de mam kakra bat MPP be fam o me de nkuni papa o me ati asese ya me ada nema bi adi ada chiro e fa mampeni abedi akiri Dr. Muhammad Bawumia ho yeah papa senate sunsun from the chance etisen akunya de nyagopon de aba no okay but mon kan chire Bawumia my name is Prophet William Jima and they be osrim ya pin o rise be president na bo wato mon kwa ye bone wa mamu okoso kama but de obe ama nipa nyina na nso mani aden be bo wato e bolima ato
when to me I'm sorry the first year Mahama so be president e bono to the first year Mahama ntimi anko second term saa den be bob Bawumia to obe president de Nyankopon de amano obi ene obetimi ade afi nsem e friend Prophet Olanjima de Nyankopon na me so maka nyina bam we nso bebam obe president bebam de to aso nso se Bawumia ntu ana ama ma yentimi ankyere ne ma bi so ya na ofeso wa so for etiga na obe say breaking news na say ese e ade pempem nipa bi a ogina soro no obe president pe na ade na bo ato ntu o top on ma untimi nkotu te so ba na e ne ma bi di ma no anya say etiga na sa Prophet Olanjima kan na Bawumia nkwanko na ade na abam nti wa o hwemi wa oben no mo ben papa na mo nka ne kranfa nche no mo hwe videos ba mo nka nche papa no elwada ka che me say de e koso anyame na me so aya for all these years no 5-6 years no mo nka nche papa no na papa no nim de e ka na mo de papa no nam krofo bi so nchen bibi beto papa no bibi beto na pa e friend se Bawumia be president den nsaka da bibi be bona to nti so ba na etimi tu sa de na ona ma nyame be na fim oba ma betimi ware oba na on neti o hwe oba na kama na oba nse me ware bio obetimi be sofo aka be 2 years a obekwa retirement na asem yesi na ye nadi eto no ofa bi eto ne nana bi wanye ho adwuma nti de o a friends in sirimu no nti mon kan che papa Bawumia president de Nyankopon de ma ba wan tu sa de no na mo de a be bona to aboli ma to onhweli ma 92 be jam for president in Sanka e bomb ma to osaba 2020 in Sanka 2024 so in Sanka ona e toso miensa nti ma on tena ma sa de ne mo no to Bawumia sa ma de ne bo to no ma obia ni srem oba be jina for president Ghana for beto aba de ma no ko o mega srem for no to aba de ma ma omko one term pe ba sia for no asande for ne e friend say omo asia no ya pa Akufo de ne ya pa Rollins no omo mutimi ba mutimi ko 2 times nti mon kan che Bawumia mo twa no ehia na mo hwe videos na se for na mon kan che na mo den na number bi no my name is Prophet Olanjima Nyankopon kan papa no nsem maka nyina abam oso be president be sabam obe obedient people party nim abam obe president abam de toso miensa na sa da na be bo na to nti mo amba na ya anye de se ya enye obi na enya to ba wi ame ma woro me self party no de Nyankopon de mba be no ode ma ya wi de se ka chem men kan chem aka chem de to aso men kan obi abio I'll focus on the friends and Nyame yeah because we are receiving attacks from other places Papa, no. Okay papa o ka se wo kire se se wa ma na mo anya ade ama na bibi be bona hwefom obi be ka se close be hye ho sa ade a enye na eye bibi na wo pe na wo gina so de ehu bi ato Ghana fom on se me odi nkom me ka se o asofo a o mo bon pa ya de ma no on se Bible se tama papa e fa ni Elisha ya ade bi on ma se nipa na obehu no ye ma no ko o ka se te Ghana na odifo bi ga se won se papa Mahama wa film so kai Mahama ede on ne ile na friends e ko hu se odifo no ba na Mahama wa sofo na mo bon pa ma no ba safo na hu sa ne ma no ba sa odifo ne hu ye sa odifo no so se hu bi pa pa e fa na misata ho misata anko no so wu ye ba atam friends ya pa friends Mahama kwa no so tiase okay nti de Nyankopon na no so o de message ni ba no otu anamako nipa no so pa te sa o ka se Erade sen ye den Erade sen ye na so obetime wa sofo a se bi o mo bon pa ma ba nye bibia na Nyankopon obetime ada na didi a che sa sofo no Elijah ho den ba Elisha so double portion but ma me o oniba Nyankopon na papa e friend Elisha so nya ba one day ma me ne ba papa ne nchen be chia no o chen wie no wisan se na akola no te se no so pa akola na wo no so we de nyame de hinta me hwe ba bia Elisha kodu ye one na wa asase so na ho den du za papa no obi a wawu aye se no for years na fe de obi awu na de ne ko no ma bre no de ne si on ma fe de nipa na de sorry what be that won be that na ho owo tumi pa o so we de nyame de hinta me nti etima ba sa pa won krofo mo bon pa ye o mo ya sa po hu ade ba de o so be hu no mo bo no be hu no mo bo nti be hu obi o be se bi ya okola o ba da be on na wan e be se hwe na so e be se hwe do ma wo
It is a Yamel cancer as some answer went here wow. They are Paul Rollins or suffer no more tamotias or suffer near Madam Wombo Pie man any a man for. But now or binim some more in China or TVB are not call. Into Rollins to me 11 years military was Abenya a friend 8 years count. Kwana na ni wo fam de obeti bi otu anamo na apako fon so ebi a no so otisunsun nyamase o asofo mo bon pan ma no na o mo nchen de obeti bi otu anamo ndi se ba onya pese o yete se ya pan ma bobom di Rollins na kofo na asefo a ontu anamo ka say friends o asofo mo bon pan ma no me amfa me kwakun ye tiga na ebesi na ma ensin wi ma ma o sa asofo no Nyankopon fa no so mo kan se me brave fa papa no ni nyina bem na den na o man kwankon papa no ebebem Chiroto. Anytime be American Chiroto be an aminim, the Yamaka Chirem. Into a pa omra, the Yangopon Salmon country no Macacho no pa omra. Papa, I am not Bimukase near a basin dear, Mumma Moba Bontain Becca. Say ye will be Bessie Mubabeka, say ye be at to wrench and be the Bessie Mubabeka. And no, the Yana Yamaka some of Family Bontain can name near was sending Pania de so sad and another day, and Yammy Maquine some of friend on Twabonting. Papa, we will say day into that, sir. And you may be able to my church more TV so and I said radio. Okay. I said, be a 1-on-1 and I suppose, maybe a crona, a debiana, a friends and Pemubia, Untimin and Can, and I hope over Paco, you see now, Untimin Cassan. It's any pan about 1-on-1 after I catch him. So they need to be more so you may deep for no or Baba Minister of you be a Obu so for. Okay. Now or they need in some so for. But say or Tidia or be 2 animal. But in Crawford, rather catch and say, in Crawford, 10 semi briba, among can't pano. And so much more dog Bawumia, they be tono. Timoma own 2 animal, while my and family at the Ghana, a basic. Was I don't know, a pim nipper bag or a pim liman, a pim a friend and Mahama, a better Bawumia. A pim first one. Example no apem second one example no nti mama ntimi mfura akunya ne da e de obo perform kim ntimi sorry my present bi e wo Ghana ha o ntimi bi akunya wo Ghana ntimi bi on liman on 92 ba ada no ma bedi sango obi a present pen na ye wura mu Rollins the beggar so soja nti na ma liman kon nche na Rollins semra. I'm sorry, friends. Emma Rollins and Conjana and Toma Liman. I don't know what my friends are Rollins now, a 2 Liman. I didn't bought to form, I do to form Kima, own to me, so I'm at Ghana Kunyaso as president P, the Osrimon. So I'm Muslim or Christian. So I don't know a fight it here on my mosro. Okay. Did you say Oba? Now they are rather catching my culture. When to me come to TV song goes on Uncle Ese. You so about fine Mahama. One said, my interview with the Bama Casa Bawumia. Go for frame shall Britain upon what can send me before upon a part about when man I'm so bad I don't hear me. Then Yamesa man can Maka. A weird dear or catcher or about fine. Did Yamaka catch him Maka? Into our money is here. I'll roll myself in Yango Point to me, James Adanamaka. Papa baby say any other na won so won tu anamon fi say ye man penya be de tre no sabio onye obi akekesa a obesori say otu anamon akoba bi e na ono ne hwehwe wo ene wo hwehwe no no wo hwehwe na ebeye mra chen say wo no hwehwe wo no intani ade ntina say nyame adam bi say de akyerewa ontu anamon na won konko hwese obehu papa na namfa nto nanyim ma ye tu anamon bebre esa me one thing o me say we tu anamon ba ko me no na ma to ma adwum wo say bibini wa adwum mi say oh ba pen mu ncha be bibi that is it perception. Okay. A bibi for adwum no nti me ma na wa adwum me bibini te say wa nti me de o tim no bi o mitrim me ma na wa ba adwum say bia this guy is coming me nye di for me I don't beg for money. Okay. Me tell no I'm okay with it me ni be bia nya me de me ko ntimi maska me de waka chem se so di adwuma na mde obam no wo de iska obegina ba wanye iska ja me baabi am ne obeko nti baabi o de me ko no hia me sen se me ba o na obema me once ne I don't beg for money. Okay. De me kan omote omopa omomra ya tigana na esi Prophet William Jima kan yo na yanko because them crop from atwan we sia no me brena krokra for omhwe de ekoso nyina my deep politics say minim sa na nyina anti yon crofom krokra sa na me tell no mon kan Japan say na ekoso now ba so papa na e busy papa na intimi enko up and down sa na be say we jana me say dem na me bom me pa say yet yan so yun so mko ibi ni mo okay nti omo mko mo no say bi omo sin ana omo mko no ye wani msin omo bo mo hu so mo nyi sin ya me dwuma no so nya so bi anyi sin
de nyame be hu mobɔ no hu mobɔ de na ho den ma no okay sana ti nti oba fine wa ma ebesi etigana 2026 2027 eko ebi on de bi so Ghana oba fine de nyame be chebe na be na etime isa de na firo na etime break wa ma so etia enye ehu ne entene enye hu de o mu na maka cho wa ba ma maka se ehu nrobi me enya sa ne ma okay me anya me ma bibi se obi me hu se me sofo de o wa ni hu se me sofo nti enya wa hoten ja ba ka se da me pesa ne ma obi mfrem me Nyankopon na frem me de me ya no mi wu a me bu akonta nti me nkoya ade ase be ochina na we can the book of James chapter 2 verse 10 also do be di mra no so nya na obe fom akope no odi nua so nti me bo me bra ye se na be ya tam no so metime nya agya no no mako okay nti anya obi one cedi ni two cedi I don't beg for money me pesa na me no yo papa ne krakra abuja for na me adwon ne sem refre kwakwa akoto aba so de ebesre say nyina yanka me umbom na se na America fa to aba na I peaceful no ya yenso aba ebeto ne 7 for man peaceful o ni Ghana menu Ghana ba kope na ho enti emfa obi won tan na sefo enkonkon ne boni ana se bibisa na yenyina se bi omre no so enkonkon to aba otu ya wa ba fi abo be be onu mu wa be 430 420 wo fifia krakra be 5 okro akodu onu ye hwego ya kan the automano so no renew so na renew ni na se bi o man ba hu ya enyina ndodo ehu na yan ba ko Nyankopon enka obi am my number is 0245 748085 ano afre na ya bompai na Nyankopon timi ade nyina Nyankopon kan bibia we do bi ase abusia profa jima ene no atwetwe nkomo no watch 7 December na eso na epi monten so koto aba na yema nya asomdwi o man Ghana no eye ba ko pe ibi ni baby abim abusia ma refi so beja comment e wo video ase edema me aha yetu maji subscribe my page na mi adoma nsesa no upload bi aba onsa ebetimi aka all the social media handles okoho a yetu maji eya kai se honso obe like no wa share edema me dark gold eni edinya meje so makra